Mugambi Manyara ni atarĩrĩtie gĩtũmi kĩawe kuoneka akĩringithanwa na Biama Kathumba kĩrĩo kĩa Bas DCP na kinya kĩama gĩa Kawĩra Mwangaza. Augĩte buria buri na bata atĩ kĩama ĩndĩ nĩ mũtongoria ũrĩa ũrĩ na ũmbani bwa gũciara matunda jawĩte na mbere, na igĩkĩte wendi bwa Kawĩra Mwangaza kũrũngama gĩtĩ-inĩ kĩa ũngabana, akiuga nĩ kĩoto kĩawe. Kaki Mutegi katumenyithie. Mugambi Manyara nora kumereria matagĩte gĩa seneta kaunti ya Meru na umirĩte kwerĩithia gĩtũmi gĩake gĩa kwithirwa rĩkĩrĩ Biama mwanya mwanya. Pamberie mbi wandu babaingi muno bakiumburia na tandibia mene bionthe hati nkuonekana Bas, nkuonekana DCP, nkuonekana UMP kiama kia Mheshimiwa Kawĩra Mwangaza, nkuonekana na Mheshimiwa Rinturi na atongeria bangi babaingi muno. Kambuge thaa iki te thaa cia gwi associate na kiama fulani nontu we ikuro kwenda. Mugambi Manyara arenda kura cia antu bonthe na ate kwenda kura cia antu ba kiama kimwe. Tiomba kuwa ndenda kura cia antu ba Mbasi yake kana ba kiama kingi yake, ndenda kura cia Meru bonthe na ala bali. Iyo ura wona kinya ketha undo PCA imbita bia thoni bia Catholic, imbita bia thoni bia Methodist, imbita bia thoni bia antu Pentecostal na mantu yange jajau. The fact of the matter is that manto yake amatukandicide na ala mwisho. Nkuruki Mugambi Mumeru na exercise democratic right ya kuthura Kawĩra Mwangaza, lakini unfortunately Kawĩra Mwangaza alitwa gĩtĩ-inĩ kĩawe na ambuge tikotie mũritire na rĩa ambuga gũimbio na nkuga. Kawĩra Mwangaza alitirwe gĩtĩ-inĩ thirikari ĩ Nairobi na itwije buburu na inkarankiuga una ntithaga imbuga mtoro mũritithiri Ruto wena Kindiki, and there's nothing to hide about it. Na in fact baba mũritithirie no bokinya baraugire ngabana wa Kericho na choke ko turiuga mtororo wa mtu no murogora ko kethiri bo baitira Kawĩra gĩtĩ-inĩ kinyume na wĩrĩgĩro wa mwananchi ũringĩte kura Meru no mwanka bamuchokie gĩtĩ-inĩ. Akithiria Mugambi ariugora wari ngabana wa Meru Kawĩra Mwangaza rinakia gucoka ndebeni kairĩkĩrĩ gĩthurano kĩyĩte. Kuri kalingwa na aru Kawĩra Mwangaza ndo ndebeni unde wakirio miaka 34, so I know what I'm talking. Kawĩra Mwangaza gutikyo kimuligerie thro ndebene kuri kalingwa ruju niki nonto sheria eriuga kinyoke thori impeached bunka wikirite kesi yaku ya apiro nete giti na Kawĩra netire apiro ugo no urungame ugatritwa yaka kesi ebu mwankale yakagitwa ugo naritie kurungama na Kawĩra atethurwa ari ombere kurungama na ari impeached. Senator Kiambu thaiki uweta wa Karungu na ari impeached ali sio Kiambu county na kinyatha impeachment yewe ekira apiro na kiriru ni MBC through a court order 2022 kenda rungama gĩtĩ senator na ashinda. Kuma gĩcigo mbunge kĩa Bure ngĩripotera ndeto cia Weru nĩ ũkambĩtaga Ki Mutegi.